Namhlanje sikhuluma ngokuthi inhlawulo ngabe-ke iyini futhi yenziwelani? Inhlawulo ngokwesintu-ke uma intombazane uyonile wathatha ubuntombi bayo, uyahlawula ngenkomo ebizwa ngenkomo kamama. Kanti-ke noma uyikhulelisile leyo ntombazane, uyahlawula futhi ngokunjalo. Uhlalela-ke ukugeza umuzi wakubo njengoba-ke usuke wephule imithetho womuzi, okusho ukuthi kumele uwugeze. Ukuhlawulwa kwengoduso okuba yindida-ke kwabaningi-ke ukuthi umuntu oseyilobolile ingodiso yakhe, kodwa-ke bengakashadi bese-ke iyazithwala. Lena-ke iyindida ngoba abanye abanumzane bayaye bafune inhlawulo ngoba phela indodakazi lena isuke-ke ingakacaci, noma-ke isuke isiyingodiso yomuntu. Lokhu kuyindida kwabaningi ngoba phela naye umkhwenyana lo usuke eseyilobolile usuke enganalo ulwazi kahle noma kumele yini ahlawule umuzi kamkhwe wakhe noma. Kanti-ke abanye abakuvumi-ke lokho ngoba phela ngokucabanga kwabo basuke sebekwenze konke, kwashoda-ke wona-ke umgcagco lo osuke usabekelwe usuku noma usahlelelwa. Lokho okwenza-ke kube nzima kakhulu bavume ukuhlawula umuzi. Umthetho wokuhlawulwa kwengoduso. Umthetho-ke uthi-ke uma inkehli isimumethe isalotshwa, ukhipha imbuzi okuthiwa igeza izinkomo lezi olobola ngazo ngoba usuke usuzingcolisile. Kuyenzeka-ke ukuthi-ke abasekhweni babize inkomo njengenhlawulo, okusuke kuyiphutha lelo njengoba kubizwa imbuzi. Uma-ke abasemzini begejile babiza inkomo, kuyaye-ke kuthi ngosuku lomgcagco kuba khona isigcawu la okusuke kubhungwa ngendaba-ke yokuthi kuhambe kanjani ukuhlanganiswa-ke kwemizi emibili le eyakha-ke lobu buhlobo. Lapho-ke kusuka-ke kuhlangene abakhongi nemindeni yomibili. Ilapho-ke abakhongi bomkhwenyana bafike baluneke khona udaba lokuthi umkhwenyana uhlawuliswe inkomo esikhundleni sembuzi, ukugeza inkomo aloboleke ngazo. Okuba-ke ilapho abaqhamuka khona nesisombululo sokulungisa iphutha. Kanti-ke mlaleli, uma wukuthi-ke khona umbuzo nawo ungabuza la kwikhomenti, ngizobe sengiyaphendula ngevidiyo. Ungakhohlwa ukushaya u-subscribe ukuze ungaphuthelwa mase ngifaka ividiyo.